I juče je televizija Pink bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji sa učešćem od čak 23,06% od ukupne gledanosti svih televizijskih stanica. To je 254. dan od početka godine kako se naša televizija nalazi na vrhu liste. Posebni rezultati zabeleženi su u prime time terminima kada su emitovane naše udarne show emisije. Od 21 sat do ponoći uz televiziju Pink je bilo 27,1% gledalaca. Televiziju PST je pratilo 19,2%, dok je uz RTS 1 u tom periodu bilo 16,6% gledalaca. Uspehu su kumovale emisije 48 sati svadba sa 1.387.428 gledalaca i Bračni sudija koji je privukao pažnju svakog trećeg gledaoca u Srbiji, a brojka iznosi 1.629.286 gledalaca. Seriju Mala nevesta pratilo je čak 36% onih koji su juče popodne bili uz televizijske ekrane. Televizija Pink, izbor građana Srbije. Hvala na poverenju.